došli na 9 gameplay, sada ćemo igrati Hunger Games. Došao sam na ovu rundu pre par minuta, a za dalje vreme za deathmatch. Onda vidimo. Idemo. Neće. Idemo. Nije ovdje nešto ostalo, baš ništa nema. O, super, 2 TNT. Ajoj! Tako rad, znači. Otpornost. Kapis, super. Samo imam šta nema. Stavili smo kapis. O, kočer, ne verujem da je nešto ostalo u njemu. Dobro. Inače nisam napomenuo da sam promenio ime kanala, kao što možete vidjeti u intu. Ovdje nema nikoga. Što se ne ubije? Ova mapa mi se nije svidjela, pa ću se vratiti na video kad budem našao neku drugu. I evo me opet, našli smo drugu mapu. Ovo bit će teško doći do ovih čestova. 5, 4, 3, 2, 1... Je maš! Prvi put da sam nešto korisno ovdje dobio. Ali znači prvi put. Ajde, uči. Na terasu. Šta ovo je zamka? Nestat će ti strela. Nestat će meni jati. Ubio me je. Ne mogu da verujem. Opet bi. Ladno, uvijek preživio sa 90. Ništa, opet idem da tražim drugu mapu. I evo nas opet. Nešto sam malo pobrkao ko
super luk, biser bez puća, dijamantski mač, bolje nije moglo. Da nije mač. Šta nam mogu da be? Imamo ovako se bijemo sa lukom. Dajte mi bre malo streli, imam šta da pucam. Grozan sam u ovom, nadam se da će sljedeći put kada ovo budem igrao biti dosta bolje. Ovo ćemo da iskoristimo u slučaju da upadnemo u neku rupu. Nadam se da ovdje još niko nije došao. Zato što imam utisak da tu ima čestova. Ja sam pantalonic. Bolje. Tako. Ajde. Možda će gore imati. O, super, eno ga neko. Joho, ima mač. Šta joj bre. Ko nije dan? Što smo? Dobro ljudi, to je to, vidimo se sljedeći put, čao.